Fiani boko na miakata va Evenyigba TV. Miedo ta flache nami be eyi vai. Evenyigba TV e akpomnele. Nenye be enyanye kpom kwa. Ejebe na nyabe yele Evenyigba TV ji. Eye miafa wona ikemi wona fida sia fida egadogbo. Mie dronanya cho kadodon megbele inchova ibe menye nchukple nyonu pe kadodo nyaoko ke kadodo nyao kata evi kple dzila ƒe kado nyawo, srɔ̃tɔwo ƒe kado nyawo, wo kple wo mawo ƒe kado nyawo, wo kple wo dɔhatiwo ƒe kado nyawo katã koa eyae mi gblɔna le afia. Ke egba miegahe tanya yike agahe miaƒe susuwo, aganyɔ miaƒe susuwo, agakeke miaƒe nugɔmesese ɖe dzi. Etanya enye srɔ̃ɖeha alo enu yike woxena ne nyɔnu le srɔ̃ɖeɖe me. The bride price. Eya no mi dzi be miadzro nu le egba. Mi dzi be miase bride price agɔme. Mi dzi be mianya fi ke bride price ƒe nya ya dze gɔme tso. Mianya kpekpeɖenu yike hem wole ve. Kple eyiwo ke menyo le me. Miakpɔ ɖa be ɖe leke miate ŋu atrɔ asi le nu wòaganyo wu ale yike wòle fifia. Ke menye nye ɖekae nɔ anyi ɖe afia o. Ke mia fofo le zia me. Eyae le nya ya dzaka ge kple mi be gɔmesese nyuitɔ nasu mia si. Ke mia fofo ya eye nye Mr. Clement Rodon. Papa, wezo. Yo. Efie iboko na ova Evenyigba TV. Yo. Egba ganye nkeke tɔxɛ aɖe. Yike enukpɔlawo omia dzɔm be enya ya mi gblɔ be mie gbɔgblɔ ge, mie eme dzro ge le egba ƒe nkekea dzia yoasi. Kɔsiɖa yi va yia mie gblɔ na wo be mie nu ƒo ge tso srɔ̃ɖeha alo bride price nu. Eye wezɔ va enya ya dzaka ge kple mi. Yo. Mezɔ ɖe ŋutsuwo. Eyo akpe kaka. Papa me ka ɖe dzi be enya ya me gblɔ esi. Me be bride price aɖe alo srɔ̃ɖeha ɖe, where is it from, the origination? Fika wòtso, enu katãe mi bride price xɔm ɖo. Mi dzi be mianya fi ko wòtso. Papa nya kae le asiwò na mi ku ɖe bride price nu kple fi ko wòtso nu. Yo akpe. Kpie kɔ no be bride price a wo
gbogblɔm be nu yie ŋutsu alo ŋutsu ƒome enana ɖe nyɔnu yi ke ɖem wòle ta alo nyɔnu ta. Efia be enye it is symbolic, enye dzesi aɖe yi ke wowɔna alo dzɔdzɔmenu yi ke wowɔna si ke efia be ŋutsua nyɔnua dzrem alo ekplɔe yina ɖe eɖokui gbɔ. Elabe nenye be wo nyɔnua dzima fi ke wo dzi ge le, ele be woadzi le ŋutsua gbɔ. Ta le susu ma ta la, ele be ŋutsua nane nane ɖe nyɔnua ta si ke enye dzesi fia nu be ne wo vi dzima alo ma ɖe bia ta be ɖevia ɖe hã wobe amehigbo le nye hi. Kue kɔ numa yenye nu vevi ŋutɔ si ke enye dzesidenu be wowɔ. Elabe even nenye be ama egbɔ nyim wòle kura hã, ye ne yia mete gbɔ kɔ ge fri ko akɔ yi ɖe aƒe mi o. Ɖene nu ɖe nage ɖe ta. Left alone human being, amegbetɔ exɔ si ale gbegbe de. Ta la menye nyɔnua dzram na wo gakea dzesi de wònye be no edzima kue kɔ no edzima wonya be amehi yeva ebie ta alo yexe nu ɖe ta ekplɔe kɔ da ɖe eɖokui gbɔ. Akpe. Efia be ne menya bia ta o koa o dzesi deme le ŋu mi la dzivio amewo naneke mele enu yi ke fia be tɔwoe o. Vavãe enyalima ne me bia ta o ko la efia be mele senu hã be ame aɖe edzivi enyi ekpodzi wòtsi ko wòva no gbowo ko yi ke mexe nu ɖeke ɖe ta o aro me ewo dzesi de naneke si ke fia be ɖevia ele gbo. Ye enye bubudede nyɔnuvi dzilawo hã ŋuti be wo via ŋutsua ede bubu ŋuti be ɖevia va le yewo gbɔ alo va le ye gbɔ. It is a symbol of what? Respect and honor. Akpe. Ke papa bride price nyaya kurifika o jojo. Emekawe ko nyaya kove. Be kokoko ejem na hena ne fika o jojo. Oh, bride price mabe edzo tsoblemaken le Bible me. Tsoblema. Le amegbetɔ ƒe anyinɔnɔ mea, enyo be ŋutsu kple nyɔnu woanɔ anyi, woaɖe wo nɔewo anɔ anyi adzi vi. Ta la Mawu ewo nyɔnu ne ŋutsu gake ye wo nyɔnu ne ŋutsua efia be ele be ne ebe yeaɖe nyɔnua ele be na wo dzadzraɖo adzi etabianuwo akɔ va ebie nyɔnua ta le dzilawo gbɔ yi ke nye bubu dede dzilawo ŋuti. Ta ne wogblɔe koa la edze gɔme tso blema le Bible me ke le Abraham ye wòɖe esrɔ̃a menye ɖeko via kplɔ nyɔnu ewo tabianu alo ebie ta. Akpe. Emese le amoɖowo nu be le Biblia me gɔ hã afi naɖe nyɔnua edze be eɖewo edze be na wɔ dɔ
efe gbogbo ne loho ikenye tabia no afa pare na wodo ne to loho fe gbogbo do afi wa kononu ano gake le egbama eya pomele le miafe culture me la fia enye miape ahao okhona ahao okhona avo le nyonu apakpajia menye fo mapakpajo le nyonu idemo le pakpajia o nane avo ndodo gome ndodo do afokpa bag pletomode me ma bia bede ne melen kude sa abele na gbele bibla ma eto fufu ne egba to de chama menya fokpa ple avo ple mawe onan oko biana nyonu taode nu ke jafi abe mia pe culture the ewe culture to a eto fufu nu kaina miawa numa ive kra le ewe culture me kra ega to vovo gaka avo afokpa pakpajia ega li gogogo de nu kaina mia to bi o chie alo choose be le nyonu apakpajia yo aho avo ndodo afokpa bag pletomo ne nyonu yo akpa la nyonya de fama atsa nkuma vunanamo ta premium is not placed on clothes. okay That is nudodo manya anuika wo value nanamo na ama voreka vela shikula asogbo atonwaze kekeke gaka atable mala agble odana wo miala adagble ashiato aro datopo adomawi miato bio wonema tala nanye ba oba yo yar nyonwa jigarala ni o khona yenye ba ame ya ba yar nyonuvia ava subo nyonuvia fofo ple dada ikenye to ple lohwo ava subo wo arua adagble no arua afunakenu arua adetomanu amonya subo awe awo miya owo ni pe susuba wo poba ameya marema elle dedicated anyameke atenu alebana nyonwa anyameke atenturuki asevoi alaba fi na sobo no hopla topo woa alaba rukuboboma nanomo subo na nanomo ta yata wo awona numaro gaka mama fiaba wo mo anu anujua manana nureko ananu gaka malabe ni nazozo magba ika wakhna avo gbogbo afokpa gbogbo shige enu wakhna nu tatanta abaro nyonu azramna nuchuano akpe papa me kuma jema ga biya bede vaya mia vio abe fewieve odena o nana nchu nui me bada jesie be chama nchu gado odena esro de agble de deta menye okata odena de lolota ela be nenye be wa agble keketa yeke wenye gatola ta nenye be you have
many laborers on your farm la do yo ka ogana la egbosuge ye nenye be mi de nenye be mia ntwo de nyonyo za nyonyo sunagbo de vion sunagbo be agblate onanka keke natanyi yikena na be ofe business ate inango ta de view abe pe wieve ha odana onana ncho nu de kame de jesi yebe de vima wa o me do de ka wo mi ka wata ple nunu amesi de kana odokyo avo na ne kana odokyo ta avo nto do yo kenye list ona be na wakona nyon via wa alo de via wa me kwebele emaima ehia ela be zigeda na ne kemela osi okocho ofufo papa mafina eye no do ha ncho mete tekna that abeya apple numa na wa lo a nujinu ma wa kona o ta no te huena de via afi oye at least ano e ma manage mu afi na ovagbele ha wa parabele ke wa we gakele egbama ame yo soro dem a o la be sama 25 30 35 nyonu ike hope black to vo ato ike ndo do ma o le esi ho a o ga bia na be ndo do ma wa no ga play na nyonu ya do ya avole bag menewu ade obono ga play avo amade gomme ndo do lesi za obeno ga pline amodo gbo na be ike play gomme ndo do na ya ye nya fofu kwa imega ten bazawo eje bi akokoche amo me ma bia bede le egba pen kekeme ike enu tro nyonyo awa ochi nu ma o lo side do nye be konu ma ikemia togbio owo dada in the situation atade egba mede o matama trasile nu was suit the situation for today wa to help the bride wa nyatape alla tafa nanama gakin oba anuva vient vivizame ora nelana o woni class suba yo koba nyonu yaka nararama nyonu ashi hohola amuchi akwashi aha tala na amabato bozusu nura na kpona na chipa mala bani na nwa na kponwa makpafura nwata mabalagani ta nungaba na kha aniya tabianwa price ye wala expensive aro wala attractive la akwa me akome la ai ma expensive tana kuya avia la bani susuma alama susuma tai o jinaba na no dala no gala nyonwa shi ha ala kokoba na gapli no mawo kaka ikatala alaba gomasesena awodo hafi alaba nyonwa manya ru dramnawo ahi ta alaba nyonwa nto miklimya no agbri nyonwa nto agbro no na no lia nyonwa nto agbro no bo anu mola role yeshi hoho kama a convince aro akunu pla atopla no baru fifie yo bona yo sonrem tala manyo yo gblega fun na yo resolve aha na niha anu na ba yawa arafu na yo tala ni o traffic kwa no pojini ya ni tropo no nu aye bloga ahin o fa to ajilawo aha ala ba no ko no ya nyon obiaga nyon obiaga ba
ni ko vire yo no ko lo ro no mo ga ko ha ta nyɔnu a yesu rem wo be nyɔnu raso na nyɔnu lo be e ko ke wo kunmo ye ma to wunu ha eva nya zashidanu ene symbolic aba amewo kenya amedzro aro azoge mewo wo mo nyabe nyɔnu anu mo le esiwoho kake nu yo ke nu tsotso via yo kpɔna yo gblɔna be o enu ya ame ya ede bubu nyɔnua ŋuti aro o ŋutsu ya ele ŋutsu me vava alabe eza gbagba ta nu yiwo amewo kpɔ ye wotsɔna ewɔna edɔe aro ŋuti wo xɔ notsoni ta ya te wole nema ro akpe kakakakaka mede kuku mɔdede li benenye be edzi be ya biabia de alo edzi be ya gblɔnya ɖe na mi tso enu yi me dzro mi le nua aɖo message ɖo ɖe miaƒe WhatsApp line yi ke nye 054 028 9608 054 028 9608 nenye be nane mi gblɔ le zia me de funa oƒe susu edzi be ya biabia tso nua wo ya dui da mi ko na do ku dzi na kɔ wo ƒe ŋkɔkɔ kpe ɖe nu eye papa le fia aɖo tsi na wa yi nyuie papa mebe ma bia lo ebe ele vevi ɖe be ne nunana mawa na yi dzi me ma bia be when it comes to miaƒe traditional marriage the bride price is about the traditional marriage. When it comes to the traditional marriage it is the most important of all the marriages. The traditional marriage eyenye vivieto gaka nu imeva kwenye be traditional marriage eja be me va kpekpem ɖe nyɔnuwo abe aleke fiaha ƒe marriage alo magbe court wedding kpekpem ɖe nyɔnuwo nu yi ke magblɔ koe be nenye be nyɔnu wɔ traditional marriage yi ke mewɔ fiaha ƒe akpadzi o alo court marriage wa vɔvɔ le eƒe etsɔmenu elabe ewɔ traditional marriage ko ye unfortunately srɔ̃ megava li nu yi ke nye tɔwo wòdze bo alo menye tɔ kɔ wòdze bo nye viwo tɔa easily wote xɔnɛ le ame si easily abu ɖe wo fifi la vɔ traditional marriage nye srɔ̃ɖeɖa ŋutɔ yi ke menye mebui be the protection of the family wòdze be wo katã na embed in yi ke even without the court marriage krala nyɔnua kple ŋutsua kpe be even with the traditional marriage is enough ŋutsua kra hã kpe be the traditional marriage is enough ne ye meyi court alo yi church kra hã traditional marriage can be enough gaka ever ejema be traditional marriage made the support the female gender or the mema bia be de na nekemeli what ma konana call the traditional marriage like concerning the bride price nya megbla instead of avo ple afokpa ple enu ya yo kele miasi ho de can there be something that our elderly ones wako like accord the bride price can secure the woman and a viawo during the bride the traditional marriage ceremony you can't secure we can even entramelio cry they will not be hanging in the air nane meli watan wocho inye pe bia
Ayo. Anu, biya anu. Anu anu ba court marriage plus traditional marriage vototo vira kulam. Afia na awo court marriage Kenya anu hi asonara church ma. Bitura church ma for instance. Godwa o na tabianu don gwagba aro wona konuma afi avana rasron to ka vutoto ko ne la makunye ba a court marriage ani ha no wovo wo sign na agbana to na court wo sign aro wo yire court ave sign nutso fumoto plonyono fumoto plonyono nto plonutso wo sign ikonya vutoto ta traditional marriage la Ghana for asenno a hold na renyono la de konunua it is legally binding slowly marakwamba kwa slowly tala kota ha akweda maba nyonwa ari bava kaka vototo vie kana la makunyeba nyesauna agbanu witnesses o mo sign agbanu tamanyeba eto anyare to aroyia agbogboro sesena manyeba evidence mala nguchu alaba arasefo no nuti etota agbami etota ya to loba arasefo nanu anu anguchi arasefo na agbleklemwa mala documented do agbami etso mara teva tronya be man ne menya alemu takanya ba o documented o ba book no lie agbana medala pa kayala evidence ma ali papa miafa mechichio mata ona na kechoro na mia ni enye problem enye be the traditional marriage enye soreda nto enye soreda nto enye gbaha na mediwa mete church home ego na mediwa court pakpaje menyaleke gaka pepeme yiko jebe wa nonu mi pakpaji pomele da gbagbo pepeme yiko jebe wa nonu yike nyu na kadeji yike magachi jibe o ejebe kokoko yavawo nububu ade kokpede traditional marriage anu be kokoko ejebe ya sign le court ko de traditional marriage ade in the bride price de nane abe abe pumeya never de nyonua ejebe ne ntua menlio ha nyonua on alaka le fumagbo ejebe wa po de vioji leka de nanu anyi nane blomele podo be ne ntua megava liwa the viewer they are safe because ejo joma legbegbe be obe traditional marriage ko wo ntua megava liwa tafume toho usianu vo ntua ejivio evintu gaka ntua pe relative efuawa okora nusianle nonuasi ike yado ya nonua fe afifia lenu ike nutua wome gaka unyebe esedeke me fia be oh alo le bride price akoko mebe nenya khononu ya part of the bride price is that
Unchapeno belongs to the woman also. In our tradition, the man thinks property belongs to the family. Masanyama. That nan onye be nan ke foma me wona ne ke dadan be oh nenye be nchova de nyonu yakwa. The woman is part of the family and have right on the property. Maybe even than my brother Otala. Ne nchonya jokwa de viauchia yame. Nyonu ha ikekpe fukule chia yame. Ita me bia biambede. Apart from afokpa ple avokple gomenu yawo ike ofrenanami ike kakami du keke ven keke toko edome gblede nane kemeli ke ahwasi ike wakode bride price ame ike atamale nunu fecho medetewa to give women hope during the bride price time. Oh, masanya. Lanyonya tafamari. You see, now you traditional marriage you, the court marriage you, marriage akatari, Ghana government akura share them. It is legally binding. Yakana nyeba nutro pe wono over yo koba alaba yo miya. No doba shi onyeba wo convince nutro. After the marriage, or convince Yaro or Funukli, or have a sign. Many are Yakokuba, Biagbam Rama, Yemia, Abano, hey, now nobody restaurant, Yikataha, every player, no over Adudu, no more Buika, no more turn and withdraw. You never agbagbaze restaurant ma. You want me bear neutral. You won't talk about I'm a blog. You talk with no progabary. Oh, I will. I let go. You have family la. Not from a bene, Melio. And what and water futari. Va me, na your assigner Agbana. Apart from that, really, you can neutral afternoon. Angno akoko adari lenyo wetevema ajona no enya yire court so bebeva enya yire court biena be biena ngutu be nwori eremunu na rupo agulaga be eroba no na mu ojipo agulaga be mi plire yo bododopo agulaga be Kushimo kwata biawo akwa. Ka afiaba, the woman has also played a pivotal role in the marriage. Yiha abzagbagba restaurant I contribute. Tala metin deny gaba, aru metin ogulagaba. Anua nonwa bi konojo aru to fiesa afijo. Wo kota no magava aso para kana nyono nanya me ale olema tala ese do mle Ghana yakana ma nyada sa do mo yi na dore jo na nyinoga anu yamakpo kakana mi sa yi na so redia apo parang so kota gbo tama nyonwa ro vovo mudro Vovora kamalio alaba nanye traditional marriage ha wokwe dama amakwa alaba amalbo ninya manye yevuo ninya yenya ba ala yevuo renaswe nyari ko nana maw ay amawo ka wo aji la court marriage aro ni chechi banu mawo ale wojia wo tenwari ame woka ko de kono to jesa ale nyato biyo restaurant vai wo ha wo tenwari ikata Ghana government akwedama it is legally hard binding akpe mi ho message cho
Priscilla bo epenyanyebe. Sometimes when you help a man, you look desperate to the man. But sometimes when you help a man, you look desperate to the man. Ike mekareji be egbonyade be je be nyonu na pede nchum abe eyafe nya ya glomo olafia be yado ya nenye be ekpede nuchunu a eba jana abe dele alo etre jojore fuga magbola alo echiji okay papa onyanu do gana opie papa akpe meku mejebe mi agaida akpai bride price fifia menyanya violo amuro kra obie na fridge mesebe de kra obono flavu na bride price fika yimile fia bride price ko obono fle evu obe no fle fridge obe no fle laptop obe no me biara do ke be gomesese ka yelenwu nu katai amonu ya biamda leke okpepe gede srodedanu papa me ko mejibe na do yan masi anya nyate panya nyebari no bride price ri maba zashidamu kunya akwa it's just a symbolic zashidamu nyeba no asima sijim arwa ma ajimri fike wo jigala amaka gbola yite no na bride price aro na bride price ajaba gbogbo bari nyonu wari eyewe yeri aro ala yegbo no jima yegbo pogala ala ba mbeto mugan no jima ala ba Africa we have a single family anogara atancho afira aro choblo ki agbo aba o prislare fike prislale oba okay a restaurant okay ka no ba restaurant kwa afia banka rova bieta azagara tamo no mo bieta wo kule ya maraba kula ka afia ba maka go jigala aro noga choblo ki agbo fike o jigala azagara mashia matenova ava unka ava abieta yitona na bride price ro ta bride price ari zeshindemu kuonya kakana nyeba woba those expensive items like fridge platomola kafiaba wo trom wo tue kafiala azra zema ba ro no dra na wotro because if you can pay that money and then you buy that fridge platomola apa afiaba after the marriage they came back to parent ka okene foma yita na nonwa onutro ko nonwa ko ife da ro kibo a nonwa mamuruga ala bo ji ga ni hani wono adowam fifia amalima bride price za o ba ka gakata voleshi ka fia ba wo so re gevo adona ve no wuma awo ma danana mu asa ba mare yita nutu ikata frase manya nori nutu ikanya gagama na nyobba wo lajibu nyomova ni ngoma sasa mava dom yo ko gaya o bia ava ra koro no jenofo aba yibo nyomova no ba jikumni be mate ga gbogbo agbegere taw mava no ogbo anu ani omo imavira ka pomla muchu kan wonu afan ba ajikumuni ka abara jikura amuti awo no nya ko nwa nyenye muke jojo la hwagam
asa gomara agwa ayo no nufu na fi restaurant ogwa ba na so no nti o for nti fonni ba ga to nyara ka bi na yo fifi awo fo ma mate nya to de bi na mi apa mo fifi a to ma ko ma ba gbo fi afia no ofum agba gori ni o nya kota ma right o asa gomara enya aba enwom ya ba fupam abo no so do ba ha mi bori o plus no bring ala hodama mo da to complain ala kevin na you you not a restaurant you are mature that you have to handle your issue in the bedroom but when I so sonya ave no bobro na no you try na to ave no bobro na no no ma asro ma anyaro asa gomara ta ntu no to fuma ntu no fuma fifia obo no pese na no ba mega ba na complain areko awo no nya wo ko no apomo ko ya ba fu pamro no ya ba mega ba gbu nya kan na yo ma right to obe a hungry man is an angry man fifia o holoro o ko desro o ko plenu tata ba desro fo fifia odo apeme adova owu ta kokoko ajikwa dodoga kwe godo eko gomejege kwa kebe esore da fe gomejeja meje gomenyu ela be o ble gai keme hia be no ble very good akpe papa akpe ke mi ape sister pe bia ya yo bia ebe nenye be ekpede ntunu a eva jena kwabe ewe hahande nunu alo ewe jichi vo lenya ya mi gbolo fifila ya bebe ma bia bede ta nenye be ojone na ma ike nyo pe fume enu gbogbo ya obi amade nyo aple ntu ade o mata dada nlokoma be okay ke you ne weleka adam kawata de be maybe one to water manage nwa yi geda ejena be nyonyu a o jina be yo aje shan onto nya no nya nyonyu o jina be mo pomi nya hamewe ntu o yo mechina jide numanu aleko abe nyonyu nya kai la si one mi ape nyonyu le bride price fe eyide. How should they go about the situation? Plus usube pressure ma va no ntu aji o gba ma gbe yan kekere ka penya kwe ga kemi o igbona leke one ya apameno ga no hallelujah jim de how do you come in as the woman can na do mi ape sister for question hanu na mi akọ peden yo Marakuri, Bavine, Asmarari, long line, no Marago, no mutuo Marago, Gaka, long a batanara nanum, as yaba. Gogo wonu anwo kwona nutso afie no be yari fifiari elo walia nutso ko no obloga hoga ba o jinyalawo aro jinyalawo ba ni hala ye yo yana abo ko na lisa na nyonu ko na yina na afumato nia nka ngutu ya kan wo plega o lisani no ko lisani na ma ngutu agbo no o nonyi a discuss ebe o fia e chiza zanga kanyi gba sesam alake yowi kama nyonwa ha godo da shi nyebe o re kukuna tokle no be o bavan Lisa wo
an yaje wo no flomna lise wo no aso bopa ta ira kuku banno anya wonna mutuvia no raji ka nyon to ha atenwa kpere mutuo muti wo fla nuro ahi alaba anu ka baga kunwa wo mo nya me ke fla no ite me bo no lia no ro kura won to fla no fla na no apaganto alaba yen to gbara sanke o fla no apaganto anu ka o ka so gbara ve no apoga wonya ba mutu lefi no wo no gbu mara ka menya yago ta no ta yo han na giba ya restaurant asa ko mare no restaurant won to ha akpara mutu alaba ya chichi eyi yo no musi na eyi ya woni ikola arefu ta if you are well to do aruna ne rasio wo ha train akpara no musi oto okoko bietawe inyo no obonya global ka bia okay mbako ya demegbo ma va je abe nenye be wo ha ekpere no prelista ma va lista alo New York bright price lista ufakpa jitoa ma va je abe mele radio ye like mele radio maybe nchwa mele radio possibly nto megbe hem maybe mejibe adawo megbe nu fife we ever bo galaxy nya ko mi ma va jabe maybe waiver force ma chode wa va gboro better lista kwere me o temple onu anye ay mala nanyeba ni plan utunyeli menye ko mi tuga ko o ni miezon ni miezon o ya ba courtship you courtship for some time ta enye mutu yeram nele asa gomara akara jiba mutu o anwo ye vava ka anwari remala shu na no mala mutu shu anyanyaga during your courtship time you know the man asa gomara ta susuma mate baba ga tamanu bu ka ya yeruku force mura me mutuaji ye numo plan to mawo kaka ala ni a sonara ronwen partnership onya asa gomara ta uha agwe ba ya toto pere ye strong mutuanchi na strong na nyara na yo okay me ku papa me ku fi ado na pe sister pe question na mi me kareji be la fuma sesereji bi asenya okay oba bia yenye ba na nyono kpara mutunti ya abedo nti ahoya gake desperate oh number many word mali ujiba exam okay but the woman look desperate too jigaranya nye masane nyeba na nyono kpara mutunti ya ni evana john nyeba mutua agavana kpo nyono bubu okay eva kpo nyobubu ka fiaba ado ale toy ka wonu kata na wo meva value asa gomara wonu ka ala very painful evana be wo wona kpere mutunti ye ni ya ukpo be wo mi pinya azia atu be akokoji haofi arovare nyonububu ta awa namba na mali ujibe agrunyali be madava na mala ma nyuba nyunu na akpara mutio gaka awo na sasrore goma na wonu mala wonto setamaru kunti ago bela bana akpara sro mutuo muti na akpara muti ya ye will stand arunusia no nyua godwa ejibora nya domanoga nye vidiga nene divia the benefit goes to your children asa gomara lanya nya tafonya baba mutuo ruwa no kuga kwa
Asia ba la ba be nyon ntoro ho policy ma no poga ko teme ga ma liyo o la nyon ho ho nti nyon ho agbagbaze ni force bukeke ga kanu ntuma oro yo ba poga ko la fifi afi so ba ga ni be awo ala ba ya nyon ra ka kokonka akopi mistake of that de onya mutu no wowom ni tai wo no muro ntu no muro a yenye be nyaba de konu asorera armo ba mutu atara nyonu afa nyonu tom nyonu ana aklameka wotami gaka court marriage melan namu ya nyonu raka elu manu bate nyonu raga akokwa aniyo ya tai you swear an oath at the church for better for worse ma no boblo pleto wa nana me wolema ta sesea ye evana haba nyonu na ano nyiklio la hiama kaka gava kwa na be akplo ahavi nyonu bubu ajojom kaka nyela nyima den maju nyima dashira ju because what is good for the goose is good for the gander akpe papa me chibe ma bia be no nwa do glo na be ye yo be yo adeso o be yo ne ple GTP for GTP ga meva le yesrosio alo eliga ka plan bubu lo yo sita yo nto yo decide be yo apply ede hit target ho ale de ke didi fast didi wu GTP de ma bia be elete pa o do mo be o ble america me kpogo enyi okoko gana ye to ejim nanama ye to eji nanama ega ike yo akodare GTP to jide yo business eli yo be akoko wode elete pe nanama enyu be ne nyonu na da foma akpaba higara nanye ba ojo nanama nyonu ha wodana other engagements wo be na pon o da ma bubu to ta higara na ro to dia you see comparison ma ala tamanu wo na comparison be yo ayo kono wo yo gbo vaga ale yo po la fiara yo ha yo we na ma owo no baba asibide kata maso if you cut the coat according to your cloth or according to your size ta akpo la machia ibe den opuna ta no be na kunwa na yere engagement la fiara ye na kunwa na nama Hollandi ple GTP ple tomawi ye onia awa na nyaba asibide kata maso ta magacho numa na cover wa fami na ba nya kokoku nya yawe nanamo ai nawe nanama nuika zra marwa parwa egblena marwa pa so we are not the same papa untudo ho 35-40 years umedeso enchode medogwa mede enchode nyipa pimno nufo eho almost 40 medeso mino nufo yo be they are saying they should absent from sex for no ya ebe ya da bride price kwasi eya jikoyo le basere fifia ye be adi ho kaka
list ya okona ya list ega subo vo ye support ha eye di dome ega ya business ya omola ega dodom choma ekwekode nyon via dome pekpemdenu ega nane chop money ga ke yo be ya dia bride price amenye nya view. And because of that, they've not gotten married. They are delaying. And over church here, they should upset from sex. Because of the bride price, they've been together for like more than 5 years together. But mega ako apple novo alumi yoke here bewa desora mete flovo ela benka chop money nam non via ekpojile odole dome peton dodole dome ga pleto kata for bride price jilawa oga ke oga lolo ta ever jobe enu iko be mega wowa ewom amachire 35 eledo kaka ya jibe ya wonka ya he bride price aga ka pepere no vianuta ni ko jeba wawa mete womo papa nyakela si ole scenario mama lo ntu ya fe nchinya nyakae nata blocho enyayam. Okay. Vava nanjaba ulana nema nomuvia ye losing. She is at the losing end. Okay. Nutroma na kapi haluzmu. Tano ngaba nomuvia jilawo wonna nutro that tall list. Bana ko no awo ye ko nomuvia jira doma. Ye ga no amni ko towa. Ka magloba jilawla nomuvia jilawla asuso vie. Ala bo tamarabu. Agbo me ko nyeba no sonrere va tamri ava ni tamala no nwati kola ayuku amara kama ga janyo yenye gbanto vovolia ha yibo vidiji ha ernafu atempo monopause aro no mo monopause okura na ofofu a complication eganarem tala ko buwa ro bo pere what at least na or consider mutuvia na lisa na didi na watenwa restaurant na mo la mutula na ko 60 years ha at the restaurant ajivi azagba goma kaka nunu na namu ta itemaba the man is not losing anything no choma na men na kaluzu ya hivi la yala chaskele ko fomo la bobo aha ta ama wo bogbom la chechi aba so fi jesra fi dia no dogo a refra ka mala muchu maraka men nuke jimo asa go mara aha ta it's not right mo pokpamra nyonu via muchu gavohan ne elis loboya ona chuvia fia ko chuvia meteva wonmo odo funo via o ya chogeren wo dada wọ́n fẹ́ decision so alo afoidemola ya leme wọ́n mo chuvia ko zagore nyonu via ha zago asa do mara aha wọ́n ba ka ten ewonu tamo go za togana mutuvia rekao aru mutuvia rero ta enyamagbuleba nyonu via jilawo no kpoma ala ba fifiala we na modern time fifia nkeke amanyele fiala nyonu sobo to mutu no jibo no won nama yo jibo wo for straight mutuvia no gbona joge wo gbona sire ga nyonu via nti na nyemo bala serious be arrestment agbona va asire ga nyonu via nti ala ba nyonu aria la ledi ba
ya liri anu ya lisa na aru ya kpere nu chonchi yo restaurant yo ne ko to lisma awo fifi ya nyonu wo sogbo aha nutu avam ta nu lankura numa no manji akpe emiga ho message bubu ame ya me ngulo efen ko me ku mi ajagbagba ne mi do message awoda mi angulo mi afen ko de enu me ku bia mbede ebe I was given a list from my father-in-law to be, and he passed away. okay After that, the list was changed. okay How should I go about this? Biambe meku na tema mese metutu ya gaka wa be egbogbo biambe ye ho list so the list vai gake amene lisa ama tromegbe ke fifia ebe ya vai no ojia otro abekometo ogbugbodo lista ike lista eike obadolia eva kowu eike maybe no via etonto kona ometo doli de if that is what you mean de leke yawo oh banye nyare kimu anwa wi to labo wa yinyeba nako no rumahnya aflan rumahnya aflan wo rumahnya je iba problem ta nako li suho bo yi yakata no ko yi no viare manoba lise yakodon ko gbenye ye ba muti ye udazaruru aha kaka ka va fiala nuru lama emo udazarura amucho ta yera kukunu na nyeba watan asa goma naye na ya maintain lisa kokoto akpare yemuchi wagbuli goma sasa na wodo akpe papa akpe atameku enyandodo ala nyema yi na va afunu klo ko lista ameva kata ko yi na wanyape eyokona ehoho ya yanu ye wojajira do le mopa men veve ma me karejibe wa len kuden now ke ebe nyigba tv ji ya nele mi akpomle ke mi gado nu ne mi apa wona vo papa nyaka nya susu ala si one nupola yo akpa anya ko magblo ko nyeba sorara anya munwiara mawuntero sorara anyi daka mara kukuna nyon vigila oba lise aka okoko gana ntuvi ya oba no plan no wari no lankura arunu nkulamra amuchi plus sumba devio otenu arasu na manyere na mawa na lise akokoma eja no bofo domna ntuvi bubuo ala ba no sem na mo sem ha opom no opom ha o gasem ta no po wa viare ina rasoraga yena na me no me makwa avovon domno na vovon domno na ma no gba jojo ge nyeba wo gia no hashiwam as no to gbona asoraga ta ni mutie baba aruma wo chache trero ba magawa hashiwa anuma gia no jojo na jona na ma ha
agbonave me gbonave nyɔnuviwo dzi de go alabe wo gbonave evidziga yike womo ebia wo ta o aha mo bi wo ta fi edzi revi mawo kwa agbonave furege ta enu menye rene nyɔnuvia zram ne ŋutsuvia aro ŋutsuvia ƒomawo zesi denu ko wonye yike be nenye be wo nyɔnuvia dzi ma nye zesi denu be afi dzi aro simesi gbɔ wo na kpɔ ge le ta ma nyo be woko lisa tolis enu fridziwo iPackwo na nunua me kple tɔwo mama ɖeke dzi dege o ne wo ŋutɔ ɖe srɔ̃ ye mawu ŋutɔ ala mawu ŋutɔ be amegbetɔ ne ɖe srɔ̃ ne wo ɖe srɔ̃ nenema kɔ mawu ŋutɔ yayra dudu ge ɖe wo dzi ta numawɔ wo ŋutɔ wo gbɔna numawo ƒle ge bɔbɔe ta mawu yra amegbetɔ akpe papa enya ne gblɔa edzɔdzɔm xoxo ŋutsu fifi wo vɔvɔm ne esrɔ̃ɖeɖe wa hasi wɔm ɖe miaƒe bride price ata akpe evenyigba tv dzi ya ke ega ya me tutututu fi ɖagba meɖe kuku naganɔ mɔ dzi elabe enya tɔxɛ aɖe kɔge mia la aga kɔve nɔ ke nye ame ya yike xɔ miatɔ Mr. Clement Rodoa ŋkɔ nye Foli Veronica ke me bia eza nyui na mia katã bye 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 Tasron amanu nyewuri amanu magba foto gbana molo danye fomakpo yakugba hanene ma ono nogelo alele danye fomakpo yakuga nana ma ono noge evi amele sho mukata so amale